U samom trouglu između Dervente, Doboja i Prnjavora, duboko u srcu severne Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, nalazi se jedno posebno mesto, Osinja. Skrivena među obroncima planine Krnjin, ovaj kraj nosi u sebi nešto više od geografske tačke. Nosi duh naroda, tradicije, istrajnosti i topline. Da li bilo jutro ili bila noć, ima jedno mjesto. Osinja nije samo selo, Osinja je način života. Kao i mnoga druga sela ovog podneblja, Osinja je razbijenog tipa, podeljena na manje delove, takozvane palanke. Ali i ta razbijenost nije podela, naprotiv, ona je simbol bliskosti. Asfaltni put dug 25 km povezuje Osinju sa opštinskim centrom Derventom, a između njih brda i potoci čuvaju u sebi priče starih vremena, porodičnih slava i životne borbe. Smeštena u prostoru koji predstavlja granicu opština Derventa i Stanari, Osinja se nalazi u prirodnom amfiteatru bogatog hidrografskog sastava. Lutajući svijetom vidio sam dosta, a u rodnom kraju. Reka Ilova i potoci Osinja, Osinjica, Ojdanica i drugi kao da čine živu mrežu ovog kraja. Voda ovde nije samo resurs, ona je deo svakodnevice, simbol plodnosti i života. Područje koje čini mesnu zajednicu Osinja sa selima Donja i Gornja Osinja i Cerani često se naziva i Osinjski kraj, u koji se ubrajaju i Poezna i Crnča. Ovo područje predstavlja kulturno i obrazovno srce za više od nekoliko sela. Legenda o imenu Osinja budi osmeh. Kažu da je naziv nastao zbog toga što je stanovništvo u prošlosti bilo uglavnom nepismeno, a njihov način govora je za gradske ljude zvučao kao zujanje osa. Istina ili ne, ova priča je samo jedan od živopisnih detalja koji dodaje šarm ovom mestu. Osnov privrede u Osinji je, kao i vekovima unazad, poljoprivreda. Zemlja se obrađuje s ljubavlju kao što su to činili preci. Ipak, novo vreme donosi nove izazove. Nedovoljna zarada, slaba infrastruktura i ograničene mogućnosti teraju mnoge mlade da sreću traže u većim gradovima ili u inostranstvu. Ali selo ne odustaje. Osinja se polako, ali sigurno menja. Iako istorijski izolovan, ovaj kraj dobija nove šanse za razvoj. Obrazovanje je jedan od stubova Osinje. Osnovna škola Đorđo Panzalović osnovana je 1961. godine i nekada je brojala i više od 1000 učenika. Danas ih ima oko 300, broj u opadanju što je direktan pokazatelj demografskih kretanja. Ipak, škola i dalje živi kao svetionik u vremenu promena, a područne škole i dalje čuvaju iskru obrazovanja u manjim zaseocima. U središtu sela nalazi se pravoslavna crkva Svetog Pantelejmona, osveštana 1964. godine, duhovno središte i mesto okupljanja. Pored nje kulturni centar, znanje i imanje i spomenik borcima odbrambeno-otadžbinskog rata svedoče o istoriji i borbi ovog naroda za očuvanje svog identiteta. Razvila se i pukla na dvoje, zbog kog je puklo srce moje. Iako turizam nije glavna privredna grana, Osinja krije mesta vredna posete. Jedno od njih je izletište Nadeša, mesto gde priroda govori, a duša nalazi mir.
To je prostor za odmor, druženje i povratak sebi. Osinja je selo koje se menja, ali ne zaboravlja svoje korene. Iako muči bitke sa odlivom stanovništva, ekonomskim izazovima i posledicama udaljenosti od urbanih centara, u srcu Osinje živi ona tiha, tvrda snaga koju samo selo može da rodi. U svakom potoku, u svakoj palanci, u svakom đaku škole, u svakoj molitvi u crkvi Svetog Pantelejmona, Osinja diše, živi i čeka nova vremena, jer sela ne nestaju onda kada ostanu bez puteva, već kada ostanu bez ljudi koji ih vole. A Osinja još uvek ima onih koji se vraćaju, grade i sanjaju i zato živi.